Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai rekule April ni kwa sang ni som ni pali ani ya kalai miao chu military council sipaiten ral thuam lian le drone manga ni khat chung an bomna tual chung mi pangai nun nan chana mi som chuang an hliam bokani kalai miao marlam mosi vutbuak khobul rui hlongai te en kol na mun chan chuana run CCR chu April ni nga khan military council sipaiten voi nga ayatlem lo bom an thak awangin mi pa panga in nunna an chana ni thimma in khomban biakina duty mi pali chambang te an boral ngala thimma in khombana biakina duty mi pa pali la chambang te hi an boral ngala hemi tu khian tlang zon mi pakhat chu military council sipaiten thu turin an tia ma se a hlau chu tang chu atuma an ka phlum zui bokani an vain mi panga in nun nan chana ni ti in an muna chuana soi zui bok CCR ke ma boral te hi tongzalat uata sian thon tuang munlai uata do chin lian kanan khua a biak run sang le miao hla khua a pau son gin te an nia liam mi som chuang zinga mi pahni chu an na zual hle ani chan chuana run CCR hi kumsang hi som pahni march ni som thum pakhata din nania tuna hian mihring zani chuang an omani nimin pialok khan kalei miao chimlam tinta khoche vela military council sipaile mipui sipaite anin beila hian military council sipaiten ral thuam lian an select na satawangin tual chung mi pathum man hliama tong eng su khua a chen na in pakhat chu kangral vekani Saka Inglezian kalei miao marlampo military council sipaiten an beina satawangin tual chung mi singtel an tlan cheto ani phone signal le internet po anti top sak vekani April ni nga tang khan military council sipaite chu sechi kholam pan hian an kala military council sipai kalte chu mipui sipai tang rual polten April ni sari khan an lolam buna military council sipaite hian ral thuam liana an bom na satawangin tual chung mipui te hian tlan chena sa hleni military council sipaite hian sechi khwa an pana pengkhung chi an thleng ti an hriat awangin tual chung mipui te hian hlawin an tlan chenwala phone signal le internet anti top sak veka chanchin in hriat tona har sak khop mai tin tual chung mi pakhat chuana soi military council sipaiten operation an nei awangin sechi vaphai khwa mosi vutbuak nga piau to tlangzol hanta pikhungji yau chukung mai nuai nangchong le pi to ta khwa a tual chung mi sang chuang atlan cheto ani Sakai Region Khanthi District Humalin Township Khopalia Piso 3 Sipaiza somni zatchu an silai te tungin mi puilama anin pe ti NUG Defense Ministry 10 an thu chua an talang April niriat jingdar ni vel khat Humalin Township chungkung khwa in hat kunkon tongtut inchi mole manota khwa a Piso 3 te chu mi ko chung zet andang chata in petura loudspeaker anau nuwa an silai te tungin anin petani silai tunga in pe Piso 3 te hi za som ni velan nia chun kon in beina ral thuam chi rang rang za som thum chuang an lak sak bokani he beina hian PDF Special Battalion Pali Battalion 8 Molai District Battalion 1 Khanthi District Battalion 1 Khongbin Township Pakha Phale Munlai Hunmalin Township Pakha Pha Tangrual Polte Intel Khominan Beironani Magui Region Mindong Township a Military Council sipaile mipui sipai te in beina Military Council sipai som ni pakhat anthia mipui sipai pakhatin nunna chan bokani jingdar som pakhat le minute som nga vel pokhan Military Council sipai som ngarwal te chu wat kole ta phawong khwa an pan lain mipui sipai tanan lambuna Military Council sipai pali anthia sipai pathum man hiama mipui sipai insain chuan ramtana nunna alan ve bokani April ni khan Military Council sipai som ni vel chuan na motor chu bomkam manginan boma Military Council sipai pasari anthia mi som velan hliam baka MA2 silai mu bom khatle 5.56 silai mu som ni pathuman lak sakani April ni rukpo khan Mindon Township Piong Khwa
tempula in ngat military council sipai zan hi rualten khochunga mi puite ei intur ruk sakin heng an thil ruk te hi min don khopuya motorin nan da chumi an holam motora an ron chuang sipai som thum vel te chu lai lam dar thum vel khan an boma military council sipai som an thi ani tuna hian piong khoche vela mi pui sipai te anin kul meka military council sipai zan hi rualte nen in beina alana samai theini nan soyani Chinlen Ramzo Phai Kalei Township Pin Khuji Khobul Han Tha Khua Chen na in te chu SSC te nan halti an soya SSC te hian wa phai le vut buak khua an la fel to a tukin po khan vut buak than bual lama om SSC ten silayan met puak na sat le ani kan chin pasal tha CNDF CDF KKG le team dang tenen le pan chong kholam ron pan tur SSC te chu kal thei lo turin an dang me ka boruak kero arit ve hle mi puiten I thong trai pui zelang u kan pasal thatan in volunteera cho lo chum sak tu le phal taka eile in lo pe tu te chunga CNDF lam chuan lom thuan soyani Chinlen Ram Chin State Halkha Township Halkha Khopui Bethany lama tukin dar khatle minute som nia tang khan kang meya chuaka in palia kang mana CCU principal Reverend Dr. Luke Suikung Ling chu a in a kang ralani chep tok te hian an bung ruwa an thiar chuak man lawa a poi hle ani kang thel motor pali in thei top chuin nan boi puya jing darli vela khan an thel mit thei ta ni kang mei chuat chan hi karen kal sual wang ni nan soi kain state Miawadi Township ni nonga in ka na ana sa hle a Myanmar le Thairam ri Miawadi le Maysot number 1 lei pangai taka an la hon rek awangin Thai lama tlan lu tan thanem zualani April ni riat chahnulam khan Miawadi le Maysot number 1 le atangin Thai lama tlan lu tan thanem zuala Miawadi khua chu apangai renga in kalpo na le ya hian tlema zong an check ve ti lo chu pangai takin Thai lama an kal tlang thei ti in Moisota dor kai nu pakhat chuana soi military council ten khochunga bom an thak don tin social media lama adar na sa hle a tin gang ni nong muna in be na a thlen chuan Thai Moisat lama tlan chia an thanem le ang tin leibulan u pakhat chuana soi zui bokani Miawadi ya engbo ruak ma thleng lova tin gan ni nong lama anin kap thina khopuya tangin hlatakania Thai Moisot lama an lut na sakhop mai te na soi Miawadi Township a Southeastern Command noya tin gan ning nong kem chu April ninga khan KNLA le mi pui sipai tang rual pol ten an beiron nuwa Myanmar sipai zali chuang chu an silai te tungin anin pe bokani Bangladesh lam kan unau te po an lain atom le maya an chan chin an soi hingai thateang Chittagong Hill Treka zofa poi soi lo te mang angawo Bangladesh sarkar le Kuki Chin National Front KNF te chu Chittagong Hill Treka remna le muan na thei nan ti in pistok nei puya asom angin avoi khatnan ninga thlasom pakhat sang ni som ni pathuma Ruma Bazar munlai khuwa a pistok chu nei anita a avoi ni nan ninga thlathum sang ni som ni palia Bethel khuwa a pistok chu nei le ani sarkar nen pistok voi ni lai kan lo nei to na te en letin alungoi thak lo hle a pistok tum ni nei to a Bangladesh sarkar in rem lai lok na point enge mozata agreement kan lo sign to po pakhat ma ti hlo tin na mu tur aum lawa zenei lo lem chan na mai ani ti achiang le ani avoi thum na pistok hi tun tha April ni som ni pani sang ni som ni palia nei le tura ruwa man na to chu thul tumin Bangladesh sarkar lam chuan lam fakha te siamin buaina an chok chuak mek zelani poi soilo civil mi te chunga leilen na anasa le ani ni sari thali sang ni som ni pali chop ni jing dar ni vela poi soilo civil mi pu cheu sima chungkwa member paruk saron khwa mi te chu KNF leader tin diklo takin man an nia nimin niriat thali sang ni som ni le pali thotan nia thanchi bazara sarkar na thok mek bom pahni chu
office anom line man an ni le a nimina vek jingdariat borvela ruma bazar bul bethel khwa mi puite chu tuk thuan po ei man lovin nunaw chanin Bangladesh Army le police te chuan biakin le hola mi pa le nunaw te chu a rang ve ve da khomin nimin nilengin an soi sak nuin tlai lama meichia som pariat le mi pa som thum te chu Bandarban district khopui lama zela da turin phur phei an ni ti hriat ania poi soi lo nunaw te hi he chanchin buat sai lai thleng hian hola tuk thuan po ei lovin an la khung khoma an mobile po lak sak vek an ni anin le lo po rok sakin an ti chena sa le ani poi soi lo civilian an man te chu KNF mi le sa te kan man tin do tin chanchin bumi te ma an puang chuak thin ani hetianga Bangladesh sarkar a chet na chamber ni alang chu niruk thali sang ni som ni pali Saturday ti luina in kan unaw bom social council fuai tu te ko khomin ku ki chin National Front KNF do da zonga ti luina kong zo tir an tumna an do dal wangin hetiang thilrap thlak takhi thleng ta ni in an soi hetianga Bangladesh sarkarin kan nam pasal tha te du lo na kong zo nei tura min ti mai hi hreom kan ti hle a mani dik na po au chua puingam lo tur khopa nek che pa kanom hi kan ril ru ana tak zetani ti in an top na chung chang hi an ron ta langa an ngai thak ang khan nunaw mei chia te po poisa lovin kut an thaka an man khoma ran ang main an khal khoma tunlai hian kan unaw Bangladesh lama om te tot ma hi ana sa hle a tlem lai dewa po kut an thak vak to an le lo ba ka an lir thei te thlenga an ti chiat sak thu po kan ron ta lang to ani kha Cook Student Organization General Headquarter chuan tun naya Swarajya magazine an article ti chua chuna takin an soi sela he article a hian mei teiten Manipur boina wangin an tuar na sa hle ni in an ziaka chu KSO hian thu dik tok lawani thuan soi ani KSO JHQ chuan Swarajya article chu midang riu ruai koi thayani thu soin thu dik lo tam taka omani anti he article hian nam pahni te in kara chithalo atu theini nan soya boina tire tu ni lovin tipun lun tu ati zual tu ani thu an talang he thu ziaken ku ki te chu meitei te ham thatna don ve tur dal tu anga atar lang chu KSO chuan chang le tin ku ki nam te chuan hetiang zong ma an lak ngai lo thu an soya ku ki nam apu na hian kan chan mu mal tak ta lan tur an nei lo thu an soi bo Swarajya thu zia ka hian meitei te chu ku ki te ti du da na wangin relief camp hreom taka anom mek tia ta lan ania chu KSO chuan poi an tia hei hi ku ki nam ti mol phautum na mai ani thu le thu thar the dar tu te chu thulai lataka thu ziak thin tura an du thu an soi zui bo Swarajya chu hetiang thu ziak dik lo tak an chu awang hian ngai dam dil tura an du thu an ta langa hetiang thu ziak tran chan mu mal nei lo hi chwa ni to lo se an du thu an soi tel bok ani KSO chuan Manipur chunga boina te naw thleng thin chu thu ziak manga chi le chi in kara boina chuak thei zonga ziak lo turin a cha a hetiang thu ziak hian nam rang in kara boina tam jok a chok chuak thei ani anti thu thar the dar tu ta chu an thu chua phim khur tura an du thu ta langin thu an ziak don ani chuan boina chok chuak thei zong ni lovin thu dik le rin tlak tran chana ziak jok tura an du thu an soi bok ani hei ve thung hi le pusi wanla ruaya thu ziak hingai thate ang tuna mizo te hi kumsang khazariat somriat pakwa vailianin min of betang khan ma ni zalen na le ni na identity po mang thei lovin nam lian jok kai huai na le op be buaina atang khan mizo te hi saltang kan lani reng independent huwa po nam te naw jok politics lam hriat na nei lo nam fing vai ho British te na in khe khat to ten independent era a min hol chi ai zela vo in ni thleng hian barlui obbe le tender kan lani zela ni hi tender la obbetro divide and rule policy ti nuaya khan kan la om rengani tuna hian mizo ta chuan in sui khom lam zai chu kan hoi ta viau ni na lang
Captain LZ Sai lo ten an dam chung zongin an lo wa vai puya chung lai chuan ra bi ra chan tha UNO watang khan ala om lo bok nen lekha kan lo zir changkang chho ve zelanga thu le dan ang zonga thil kan nor chu alo song sahlot tan don to ani kan independent swalai ang ngot chu ani lawang ti ringila ka thlir dan mai chuan independent te kha kan lo sual ma deuh khrata ma se alo bei tu te kha kan dem thei chuang lo ma se voi khat pian mana he universe lang le ngai to lo tura chan vo chhelu tuka mual liam ta mi fel van duai tam tak mar tar te ro mai nei mia lova choi moi ro dam lai te ti turani ta khati khopa tuar na sa kan sir tluk pui a mor bok na te hi kan lo seilen nuwa kan bi dek hian India sarkar hian India constitution huam chunga om sa state din mun tura alo duan sa vel mai min lo sign lem pui ani ti mu hi chuan alung oi thak lova rambuai kan ni laya bar lui dan ding lai an siam then khat seng hoya siam thale lovin in rem na min siam puya Indian politician vision thatak tak tan chuan nam an la lung oi lo leang ti arin thei hial ome non violence chung chang te chak na manga in no might in right te han thlir kwal phei chuan India ram hi athil ti in avolet time ni ti hial turin alo buai zo ta ni nalang kil tina beina atonga aram lai li bera meichia an him lova hei hi thil mak takani UN declaration tuna hian mizo fa te chuan ra bi thatak mai UN declaration on indigenous people rights 13 September 2007 nuaya hian ma lak dan tur aron in hongta mizo te pon in pum khatna kan tran me kani lu sei tong in pum khatna na thil poimo tak mai chu tong hi ani online publicity le media puipun na te mizo tong kan tia kan man thin huna piang a hian lu sei tong tia man turani Mizorama khan lal native chief ho khan an ram ro rel nan khan lu sei tong hi official atan an manawang khan Britishin min ron tlo chua min han op khan lu sei tong lu sai ti kha an manglar chho zel alo leng lar ta bera kan mang chho ta zel ani mitam tak thu soi thin ten mizo tong athiam lo te kan in ti thina lu sei tong athiam lo ti tur zo kan ya mizo in pum khatna tan khan mit kan chitangai lu sei tong te ral te tong mara lai bom aso thado ku ki ral te tong thlengin kan soi seng lo adang te po mizo tong nuaya chul khat kwal an ni ti kha nampa ril rupu petriat chuan a khaturani chu wangin Mizoram official tong chu mizo tong nilovin lu sei ti turani zirlai le syllabus zonga zia that hal di se MBSC SCERT script te pon mitlen hal se India ram chu Bharat kanti Bharat tong omlo Mizoram ani awanga mizo tong ni turangai ngot turani lo antinan USA English USA tong omlo India Hindi Bharat tong omlo China Mandarin China tong omlo Sri Lanka Sinhalese Sri Lanka tong omlo ram then khat ram ming phula tong ming nei ero anom tho ti kan ria lu sei tong hi mizo tong tia kan lam fo dona nei chuan Mizoram pona seilian mizo na thak lu sei tong thiam lo khan a nam tong thiam kha mizo tonga tel lova ngain in thakun na an nei thina hei hi tuna kan har sat na to me kani mizo tong ti hi chu a khai khom tu ani rongot turani mizo tong noya chuan mara lai mar thado kuki ralte langrong chorai pang khumi aso khiang kom chiru sukte sijang falam hakha tidim paite hual ngole adang tam takte kan soi seng lo mizo tong chunga omman ni chuti ni lova aizol vela lu sei tong thiam lo an nam tonga man maya wanga mizo tong i thiam na nge lo in ti te hi
ami la tong zau lo thom no de mai thei Delhi vel mizo in khoma mai po tong sang mang kan kal khoma chu enge I man kan in ti maya adong tun min lo hril fia mai ani velo Christian biakin in khom mizo huna phei chuan alo zau le dewa ma se mizo ni du lo chu anom ve Tamenglong district Manipur Naga in an tharau zong anei sak to zinga khan je Shakespeare ate William Shorten mizo na thaka anjia ho kha naga naba anin baptist to a kan integration hi akal zel chuan mizo a bok anron ki le ang a chan chu lunglen ni le kut ni wang tha khan kan la in zom kan la in unau tlatalom mizo ma khwa mizo te po kan tal mai theilo kan tan angai India ram independence nu lok mizo lal ro rel na hnuaya mizo nun zia kha nun ze tha value system thatak nei an lani awang khan mizo te kha zirna an han be khan an norna IAS te IFS te kha an tling tam em maya tuna hian han in thlir le te Manipur le Naga hnunga kan tlan zar ti I mu theiam kum samruk chung le ka mizo te nung tol na satjia hi vo in nia kan tong chu mut na chang hrelo tho na chang hrelo ani ole kan ria tangin Manipur boina kalmeka zan in he thu kan buat sai lai thleng hian thu thar em han tar lan tur aom lem lova amai ro chu kan ria tangin meitei ho hiral do turin anin buat sai na sa em a anon thok chuak le ngai don ani ti achianga chumi kharang chuan kan unaw te ta na thil pek pe inron omle zela kan lo ema tuna hian Independent Church of India ICI Nuhnei Paul Hebron Umrangso District Dima Hasau Assam te chuan kan unaw Manipura Ralmatong frontline te tan cheng sing li lai an ron tho le kan lo ema mi mal than hem ngai tholom ron tho te po in oma in chunga lom thu kan soya ale tam tak mal som na lo dong zel turin du sakna kan hlan chewani kan unaw te din mun kan ria a nin du tho ana em maya tuna po ai le bara har sa tak mi tam takanom to a in ka ana sa jok a thleng le ni phei chuan an din mun tur hi soi thei po ani to lo chutiang ani awang chuan kan unaw te din mun ria a an ta na thil pek pe thei kan omani chuan kan ram chanang anga lo luang chuak zel turin in khongai na atharin kan han ngen le ani